say ya mamu na kwa baby me de Badwam TV Badwam jumade so na ya fofie da ye nuanom enkromofo ye nyina ya ka bomu ye di ede enwom no a ye di kan bo ye ansan ye be Ramadan is there for peace ya sujie tie na ye ma sujie eni akotene o ya brabo ma sujie no a Ghana ye say ya sujie ma yonkoso a emano entna ho news no munyina wote say imams ni na ka sujie youth no especially mom yenye careful within the fear amankwa tamaklo juadani odi adwa home ye ba be somo kama say ben erade adom na nenso tina na so de edene ye de ebremu akwambe na sheikh wa nkome kan ai haja be mu na bawa eno zede nam na me prepare go no ansia na me koye me sinti no o be so say dia ene entwe wo moy mo famra by now say you be free set na kusu wani mo eti ene ajuada sa enkremofo na ajanom da enti me ka o say already no we are kremoni aba na odi hu bi say sha say ye radio fio emu bi ni you know home de mechono na ye twafa so say green no na ye fa so say ya what I say na apo odwan nam no eni na ntwinam na itimi chia na say eno betimi awe no be ye kra na what I say na ejena no mesremo I don't necessarily need to know you if you need maran about fie bi e obia me be tusa me do ana ma assalamu alaikum ene o metimi mebo modian no akobe first 2 seconds assalamu alaikum wa alaikum salam to no me say kwa ya very market no ma say as me fa di o me kelma be fa bo na abeginam etinya kasa tintin bia ti me piewa me first 2 seconds muslimin focus and obejimedi assalamu alaikum mo ka dabi wa assalamu alaikum na adinam unze e makese sa onzo mo tojum kwa no se utie nsem no mo kanka na omo west no ase ara ne ayibi ni na meje tor etunim ka ano pay me to my show cry say o de bra mu bi ho at least ebo 840 a ho na be hu kasa hodo abeka arabic kasa islamic kasa hodo abeka 840 e ho na be hu ya nimade no bibia da na me ka nimade no ba de shere ze ye ta se de enim de ekoso me fa woni we mo yem posters no ye nim but ya shada na ya je what dress say me say me dress but who the worst one enum dress ya die me pese me kama wo se me tide me kana se ne say na no da no da na ntwi awodo mu kunu nyina oji fankom ye wa mamare bi ye busa se wan di kan za de baby ejira kwa ehwe etwa de nti busa se wan ye za de nyina na no de se o ya because e wadwumenti no ma ya no wa hu no tie no no de ya no wa ye akuni me okano kasa na edimi ha wallahi unim de bentia edimi bazam de te in fact because me prison na no emma bi dia ne na edimi me kanya kasa no show I really go and I was supposed to say minim shekra na ha say bismillah no de minim shekra etiende onyame ne mu na ho no ene da so nkoma mu kra ene osmosis so da you know the yire da ni je ene da ene odi na yire picture ene number bia eda ne wo hwe se ni DPU se pa de da ho ba ko bi o wari o ko se have show no osmo beku ni pa o etiende odi ubrampa ti check if a whole dedication to kremofo nyame anim ne kuri ni ene ye mo denti no ye mpese de nyoma bia be fore da ne da bi itunim kremoni bia bomodia ochia no na o hye ni nkran na o da nyame ase for their life it's very important because that make at all na no da no mo yem no mo to for 30 days no na enye o mo nko anti o na ye Ghana si ye be koso prom ye be di ye abato da animi utie dwum na o se asumdwe eti so mo nima e ha dwene yi ti so e da bi say o hon ma wish them well so ati ase no onyame nkoso nkan mum
no ma ye abusua baako no nko so ma odoso nko ne ye ho be hare ye ne ye nukredie no bibia be pagya kama that is the essence of it, not just the merry making nko say futu ho no mpa de a e be say won mrantie na ya no pagya moto ni hwehwe wiem pagya de chief mama ka be say mintim say skills bi a ameka wa je say ade no ewie pay you say yeah mesremo moto kra de money and say e de opim ho a enti se ebi e hyan a onan ba ko bi betime ye frɛ no kra no ade mu a moto de opim wi a o ma bi dodo na obeba nso a wa hu ni padua na de bi abesu obenu ho enti nyase ye nkase kotwi moto no ba kwan a wo fa so a wo twi moto no o na ye stress what madaroma na ye stress because wo ye we nyina wie ni ye be hwe wa kira kwan ye ba na na twere hodom na so painful so be no so so painful nti esremo yesrem bebre ye nuanom no a mo ye nkremofo a mo gusu anigye bremu no if se mo abre eyampa mo gimoni but anigye mu no we are throwing that caution say mo ma yenye careful yen pese obia be scapegoat nya fe na be challenge police wona o ye bema police ni say o motoi uni ashenso de bi e famonti illegal so nti ase we do red light because we celebrating to bam na ka bi bam on ti ye ko mo se honi susha mo se no wuram na ka bi ba no mo na beach is ho no mo so na mo be ko ho na kware nyankramufo ni na ba na ye holiday ye be ko ho esrew woni mu nsuo mu dware a enkoye hwehwe ni mu bia koye hwehwe ni bia o me ko be bank can first mighty beaches me ko na me ko gina no me se no mo se mo pejama tum na so nsuo ni boy e ba be fa me na se eyi me na se me pebibi kwa so you know so me siraw o do nim dware anya force o de ko ko twa picture ko na ko twa picture se bia o mpe wasma pon ko bi na mo na wa chia tena so bi na twitwi no do na mu no do ko ba o mo nim dware no ja o mo no mo ko dware ko ehwe ho achinyi o ko ehwe ni mu kra ko eno so betima ko fa asem foforo kra so ayeden aba me siraw ko ye hwehwe ni bia nte na ye afofida sonko de ka che nyina o se onyame nkoso ntire ni mu nkire Ghana oma ye ni mu nyeduru oma Ghana obia de bia da ka enye kra behwe nya Ghana ye peniu sa Ghana na ye pene se e kra behwe Ghana na ni panyina hu se adepa betimi afiri ebibima ma ye Ghana hanom aba it is all bompa but empire na mabru dodo na so no oma limit free omu free omanim na adwuma wo ho na esika se magina na ya pom de wonsam so bibia ye kama sa empire na oboma Ghana na Ghana ejia ne naso yi timisrew minim se hajia memuna ene obebia homana to me ha fidel odi no okay fidel but before you be see bebia just a director me kwa okay me nyina wo so ne wo hye meme nyina happy Father's Day belated do meme nyina deni asomo papa anyo so kwabna chire ne bencheye omo ba be check asempa de no papa yiko omba ma no ye fe dodo omdidi fine na mema na check e be shiara because me head we no cut carrot na pine de wa na me o we o yiri eketira forget na aduane die de o ya de ani odidi nso on kasa on mo wa am say ho me kura no enye nyame ne kura ho me no bam twitwa de nko at pine aso dwa ayimu kwasi hia aduane no a ka carrot twitwa de nka bokoboko tumu se kuntokwa enti ejanom yadamu ase na kwabna making sabre yi anso ko endpoint Spinters shell signboard and then the branches bi anso a koso wo ho Adom 106.3 ni endpoint akabuma free screening koso nti mesrew ene a holiday nyabre na anso kokohwe bi because mostly ya na free screening na koso a na ye wa adwumam nti mesrew na holiday die kontam watimi abantam omo checki niema bebre enema wo liver wo kidney nyina wo be checki e de amount na wo prostate no so ememma no esro wo mienko checki na fe wo sugar no ni a checki wo bp we nyina wo checki de amount free na mmom wo kwa per 70 cedi wo de be ye card so ho eno pe no wo je 70 cedi a wo de ye card ya kenyina omo checki de amount free fa wo papa ko wanya hwe de amano Father's Day
na wo mana ko di wadom no kra sa na wo nya extra sika to in case e bia ye hwehwem wie na yesi bibi wo mu na wo hia dura na no de wato but apart from eno no de wo koso ye check wo ne ma na ma wo no onye ohwea no paya e koso e wo endpoint ne branches ne mom kase de wo sprinters shell signboard trimika na ne also fa ho jim ye wie pe ye nso ye ko ho na ja yakọ check ye de prostate ne de se bi ma wabusua mu wo nyonko bi a ye ken obakasi ye tuatua waso ba mesrew yenko ne yenko check abne se ni lines no well e betima fa afrefo be enum bi nti bomodia na ono yen kasa sisi on 03 obi abaso 02211701 ekusi 4 0302 211701 ekusi 4 afrefo be enum gwagasi ye jeguma ene no ye de be kwa kusi so mre ne kono other programs no director be bie nti yesi ye nko techiman okay techiman I can wo ho Ibrahim wo ho Ibrahim anope ye mu ache mu akwa aba David Ibrahim man ache mu akwa aba so fide o chuma na ache mu akwa aba Ibrahim assalamu alaikum no wa ye na hanan kama assalamu alaikum Ibrahim ne nkwa Ibrahim yantene nkanu Alhaji ni aji assalamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum David yo edama sipi gedi kanye chanka mofu nyina nyamiama afia kwa ba betoye na nkunimide osubia nyakopo me ensanka amen de beya sani musu ato nipa bia nyakopo nyifri o maye amen yo yesienka mofu nyina se afiwe afida na nyakopo aboye wa me di esallawe na boni bia antoye no ye hwe yo husu ye nema nkunimide nya ye dia na sida bia obi ana enkoma mo that's me chamere hawa isa na o do yira kwasheto nyakopo me nya nkunimde na afenko meto ye me da ma o do yira kwasheto ya se papa ya so frɛ yɛn a na wo TV no wallo no ade amaye se pa se be ma feedback and delay so wuti ho TV no so aya na delay enti ya bie lines no so frɛ na abusua pesa o chia wo mu no na so de atudwa ne hawa celebration ne no ekɔ ade ama 0302211701 702703704 now so what me yen edi enkomo nti back to yenkomo well ye di enkomo de cameraman e kram dey be stress but but to was the cameraman or ram is a microphone am not check monya manemra nya obi so assalamu alaikum medofo me free takimai Techima and then Techima for other days yo. The BBNC so omo program. Wait for you know be president for Badwam hwa me boa. President ni ana. Me don pato ye tie o. O se. Papa. Kola ne ha. Hello. Pato ye tie o. Mema kramofo ina barakar sallah baraka de eno di agura de meka wa obenu me tiao krambo ni bia wo ya senegana yina ami ya mama yina shunge ami muto ya mi ya hunkire na ya di empiriye so amen me tiao bia yo eda assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam nabi yenko audu de metini naka audu assalamu alaikum alaikum salam na audu no bi am no be ka hausa na wo ni dan baby me asante kremu very good akabu mo na group mo by your friend Audu ya sabra na me na ko da afo mo ko de nyame ado da nyango na mami tia nkremufo nyina so wati aka na me nyanko prakope your friend Musa o de so be fiafe okay ana Audu ono so won so okay me mo mu na kremufo dapa good yakupo onto omukwa nam no omo mu nyiri ja wo dibo amen ya da se papa Audu so ana osmo
awudu wa hamba no so be me na no pay mo ache awudu ti en kan no pay ya no oh me say na homa na ntimi engine so okay, so if you want to pay me aka ho na afi Adom asese obi wa homa no so quickly Alhaji Bash Alhaji anopay mo ache me de moso eburu ya da say Alhaji free here Alhaji me da say me kasa free afanti dwaben oh dwaben anti dwaben me chia Ghana po nyina dwaben so nkemufo okokro pai kofodua e opani bi ho abro ababobor me chia no pa yeso mo press mpanifo nyina na wobakuma senso a jihad mpanifo ye sheik no hone ne mpanifo so me chia wo nyina ne jihad fo nyina na nyame nshira Ghana na ne monyam ne asumbie wo akrisofo ne nkramofo ne abosonsonfo entam ye transumbie mu no nyame masa asumbie no enkosoma Ghana na Ghana nya krabehwe medamate nyame nshira mu nyina yes yada say papa papa no ye advert way shake the friends ekra kemuni oh why you advert wa je papa enya amin scientific yeah amin scientific yeah hey what boy me pa amin scientific shake ya mwachi anope yeah nkemofo ni nyina Alhaji Collins Dauda ya mwachi kane mifiewura hajia eni Alhaji anope me mwachi yebo a wahoma no so yebo anope ya mwachi yes no assalamu alaikum wa alaikum salam amba barka da sallan so gazo ya dia kabezi we makaha ya mimo minyakremoni I'm grandson of Kranka. Oh, free Kranka. I'm grandson of Kranka. Oh, okay. Kranka mo for my chief imam. My chief imam ko on a young grandson, the whom grandson of chief imam, the man baraka the sala. Na me amini apene honorable Adia Abdullah. Man baraka the sala. Na pe Osebukari Oscar. Honorable man baraka the sala. And I can't afford him. Kankan kramofoni na momu na barka da sala ya da se na kwabana e wose ya chia his excellency Dr. Wamido yes ne jina ono no so na ya wose kramofoni na happy barka da sala nti his excellency no hokani on behalf of Monday Ghana phone kramofoni na ya chia mo na ya serva de bambon so e wo yenso so ni do ba ya de besie onipa oba no odanso ona mununkum na eba ne tenten kura enu ayi oba eda oso oba nti ya gudie bo nsem oba enu ano no ono na be chose penalty na penalty na penalty oba oba nti ya gudie bo nsem o to so me so ma me mo line up no nti ye wie pe right wie pe na say health tips wiki mu sickle cell yeni san komo no pa mo afa na mo ware no mesra otie ni yie because mo the problem to enkra ne so hunu o status o girlfriend hune de emfa ajai is better that way se obeje wo ho achi ne mo akọware na obewie na kra no ja sem ni nyina ne se mo hye sa process am pese mo ye intimate na se pe mo ko sa nhwemu no kra ansa na ko se kwa ba me made wo me ho se me person me twa ne picture very important e also awofo no obi ehunu ne made very very important na da ne tiri wona ma na wo ne tirim o hia ne ho ne nyonko no ano me ye AS me ye AC me ye AA wo so ye de me ye say okay ene sa de betumi awa yeah manembra enti eno ano no manembra bra right ambra enti wie no pe sister Sandy be gina invivi sister Sandy so aba let me catch them se pe atwas enti let me catch them right nie right no me catch them na body say nko a che prophet right me catch them Onini right na penalty na oh my young country I see papa ni ye try one ba minute ba kope and your body be go form no obaji edi keke I would say 10 radio so oba ko form keke kra ye kwa ba si ya